идораи сомонаи оилатиҷӣ базмгоҳро мемонд. меҳмонони зиёде ба идораи сомона ташриф оварданд то кушодашавии студияи нави оилатиҷиро муборакбод бигӯянд. лентаи рамзиро сафири ҷумҳурии Туркия дар Тоҷикистон ҷаноби Умуд Аҷар, ҳамоҳангсози агентии Туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ дар Тоҷикистон ҷаноби Иброҳим Этҳем Унал, директори генералии ҷамъияти масъулияташ маҳдуди оила муҳтарам Шарифи Ҳамдампур ва директори сомонаи оилатиҷӣ хонум Шаҳноза Ҳамдамова бурида меҳмонони олиқадрро ба студия раҳнамоӣ карданд. қобили зикр аст ки студияи нави оилатиҷӣ бо дастгирӣ ва кӯмаки агентии Туркия оид ба ҳамкорӣ ва ҳамоҳангсозӣ ТИКА бо таҷҳизоти наву замонавии сабт ва танзим ҷиҳозонида шуда барои сабти подкаст ва барномаҳои ҷолиби видеоӣ имконияти беҳтаринро фароҳам овардааст. студияи мазкур самараи дӯстӣ, эътимод ва ҳамкории созандаи ду миллат мебошад. Oila TJ bizim de kendimi şahsen de takip ettiğim bir medya ajansı. خبرگزاری اویلاتیجی خبرگزاری میباشد که من نیز شخصا پیگیری میکنم. Toplumun hayrına, menfaatine yayın yapan bir medya ajansı. خبرگزاری میباشد که به منفعت جمعیت فعالیت می‌کند. Biraz önce sayın kurucusuyla da konuştuk, hikayesini bize anlattı. کم پیش با اساسگذاری خبرگزاری هم صحبت شدیم در سمت فعالیتی خبرگزاری معلومات دادن بهمون. Biz dost ve kardeş Türkiye'nin temsilcileri olarak Tacikistan'daki medya ortamına böyle ufak bir katkı da olsa yapabilmekten çok memnunuz. ما همچون دوست و برادر که نماینده کشور ترکیه هستیم از آنه که اگر کمی هم باشد سهمگذار شده باشیم به این سمت کشور بسیار خرسند هستیم از این. Çok büyük emek harcıyorsunuz, görüyorum bunu. بسیار مهنت‌های و زحمت‌های زیاد کرده شده اینها انعکاس یافته شدند. Dolayısıyla ufak da olsa desteği hak ediyorsunuz. İnşallah bu desteğimiz işe yarar, faydası olur size. البته همه شما سزاوار آن هستید که خرد هم باشد دستگیری یابید. Biz TİKA'nın Tacikistan'daki faaliyetlerinden gurur duyuyoruz. ما افتخار میکنیم از فعالیت‌های تیکا در تاجیکستان. Hep söylüyoruz, TİKA böyle çok büyük milyon dolarlık projeler yapmıyor ama herkese dokunan, küçük toplumun farklı kesimlerine dokunan çok faydalı projeler yapıyor. البته دائما همین رو میگوییم که تیکا ساختار سازمانی نیست که مثال لایحه‌های بزرگی میلیون دلاری دائم عملی کند. نه که همین رو ما مشاهده میکنیم میبینیم که تیکا با همه نمودی با همه گونه قشر جامعه کشور لایحه‌هایی میکند که به واسطه به حیات آنها تاثیر خود را گذارد. Bu tür projelerin devamını diliyoruz. İnşallah bu işbirliğimizin sonu olmaz, başlangıcı olur. Birlikte başka işler de yaparız. انشالله ما امیدواریم که چنین همکاری ها چنین لایحه ها ادامه خواهند یافت و ما همکاری ها رو ادامه خواهیم. مهم میلیون ها نیستند. مهم توجه شما به کارخانه ها، به روزنامه ها، به سامانه هایی است که فعالیتشان برای پیشرفت جامعه، پیشرفت زندگی مردم نگرانده شده است. این ابتدای همکاری ماست. انشالله ما من بعد دوام میتیم، همکاری میکنیم و برای همکاری بین دو کشور گسترش مناسبات ها مساعدت میکنیم. Bu kapsamda Tacikistan'da birçok farklı medya kuruluşuyla yani medya alanında birçok farklı proje yürüttük. Fakat bu son 3 sene içinde özellikle Aile TC'nin sosyal konulara değinen habercilik tarzı benim de şahsi olarak çok fazla ilgimi çekiyor. ما در این چارچوبه در کشور در تاجیکستان برای دستگیری ساحه خبرگزاری یعنی اجنسی‌های خبرگزاری شرکت‌های خبرگزاری لایحه‌های گوناگون و زیادی را به سامان رسانیدیم. از آن جمله خبرگزاری اویلاتیجی بود که توجه ما را خاصتا جلب کرد از آن که بیشتر به موضوعهای اجتماعی دست می‌زنند. Dolayısıyla örneğin muhacirler konusu, göçmen konusunda mesela birçok alanda olduğu gibi Türkiye ile Tacikistan arasında bu alanda da çok fazla benzerlikler var. Türkiye'de yıllarca yurt dışına muhacir gönderdi diyelim, işçi gönderdi. Dolayısıyla bu tarz konuları biz Aile TC ile işbirliği halinde farklı konuları da gelecekte ele alacağımıza, işbirliği yapacağımızı umuyorum. باز از آن جمله که اویلاتیجی با بیشتر با سمتی که دست میزند اون سمت مهاجرت می باشد و
جمهوری تاجیکستان با جمهوری ترکیه در این معنا بسیار مانندی دارد، برای آنکه جمهوری ترکیه نیز سالها پیش شماره زیادی مهاجران را به خارج کشور فرستاده بود و من باوری کامل دارم که در این سمت، یعنی سمت مهاجران نیز با OILTG imkoniyeti همکاری کردن را می‌یابیم. Tabii muhacir konusu bir örnek olarak sadece söyledim. Dolayısıyla AILTG'nin yayın politikası, buradaki gayretleri, çabaları çok takdire şayan. Biz de AILTG ile işbirliği yapmaktan çok memnunuz. Bu stüdyonun da umarım bu güzel işlere ufak da olsa bir katkısı olacağını temenni ediyorum. البته سمت مهاجرت یکی از سمت‌های برتریتی OILTG میباشد. این یکی از نمونه‌ها است و عموما گیریم توجه ما رو سیاست کاربری OILTG جلب کردگی است و ما امیدواریم که در سمت‌های گوناگون لایحه‌های بسیار نظررس را در همکاری به عمل برسانیم. Bu stüdyonun da hayırlı olmasını diliyorum. Tebrik میگویم. با این وسیله این استودیو را نیز مبارک باد گفتن میخواهم و امیدوارم که به خیرها وسیله میشود. Teşekkür. Selam. ёдрас мешавем ки тика яке аз ниҳодҳои давлатии ҷумҳурии туркия буда дар 150 кишвари ҷаҳон лоиҳаҳои гуногуни иҷтимоӣ фарҳангӣ ва башардӯстонаро амалӣ месозад. дар тоҷикистон тика аз соли 1995 фаъолият менамояд ва садҳо лоиҳаи муфидро дар самти маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ ва рушди захираҳои инсонӣ роҳандозӣ кардааст. кушодашавии студияи нав ки бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз гардонида шудааст, барои аҳли эҷоди сомонаи OILTG имкониятҳои хуби техникӣ ва эҷодиро фароҳам оварда саҳифаи наверо дар ҳаёти сомона боз менамояд. дар студияи нави OILTG барои тамоми журналистон, блогерҳо ва дигар чеҳраҳои фарҳангию ҳунарӣ ҳамеша боз аст. умедворем ки ин студияи замонавӣ ба минбари андешаҳои созанда табдил ёфта ба рушди расонаҳои миллӣ ёрӣ мерасонад.